abaturage batabaye bamuzindura abazalendo babona kwirukanga, ariko ahantu hakomeje kugenda hagaragara ikintu cyitwa ubugizi bwa nabi. Ni mu gihe kandi ubwo hakomeje kugenda hagaragara ibitero mu bice bitandukanye, cyane cyane bya Nyabibwe, kuko ku munsi w'ejo ngira ngo habyumvishije na M23 babitangaje, hanakoreshejwe indege. Cya kibuga cy'indege cya Kavumu batangiye kugira ngo twende byumvikane ko bwana niyo intambara igiye ahubwo gukomeza, noneho intare za Sarangwe zikaba zigiye gukora operasiyo karahabutaka yo gufata iki kibuga cy'indege mu buryo bugaragara. Yego, mu yandi makuru rero abahagarariye Kiliziya Gatolika n'amadini ya Gikristo Protestante batangaje ko ibiganiro bigamije amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo byageraho bitarimo M23. Abayobozi bahagarariye amadini n'amatorero abumbatiye abayoboke benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuze ko hakwiye kubaho ibiganiro n'impande za politike zirimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, imiryango itari ya leta, ariko na M23 ikabitumirwamo. Ni mu gihe radio RFI yanditse ko umunyamabanga mukuru wa Eglise du Christ au Congo Eric Nsenga yavuze ko nubwo abantu bose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basa n'abarwanya iki gitekerezo, nta mahitamo hari kuko aricyo gishobora gutanga igisubizo kirambye. Ati mu kibazo cya M23 mbivugiye aha, twebwe ntabwo tuhabereye kuvuga ngo kanaka no umumarayika, kanaka ni sekibi. Dukeneye kugera ku gisubizo mbega sinumva ukuntu twavuga ko dushaka amahoro ariko tugakomeza kwinangira kunyura mu nzira zituganisha mu gishuko. Yagize ati gahunda yacu ni ugushaka amahoro, byaba ari ukubeshya kuvuga ko ushaka amahoro udashyize impande zose bireba mu biganiro. Rero aha tuvuga mu buryo bweruye kandi abarebwa n'icyo kibazo baragaragara, harimo M23 yirengagijwe. Hari byinshi byo kuganiraho, ariko icyambere ni ukwibaza ngo dushaka iki. Ntabwo dushobora gukomeza kuvuga ngo dushaka amahoro kandi duhunga inzira yazayatugezaho. Uyu muyobozi yavuze ko iki gitekerezo bagihaye Perezida Kisekedi ntiyacyanga, nyamara mu bihe bitandukanye birimo n'ibyavuba yagiye haranira kuvuga ko kuganira M23 ari ukurenga ku murongo utukura kuko awita umutwe w'iterabwoba. Ubwo Perezida Kisekedi Chilombo yakiraga abayobozi n'abanyamadini n'amatorero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 4 Gashyantare, Cardinal Frodoli Ambongo yasabye abatuye mu burasirazuba bw'iki gihugu ko bahabwa amahoro kuko nta gicumuro bafite. Yagize ati twebwe nk'abashumba duhangayikishijwe n'ikibazo cy'abavandimwe bacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo bari kunyuramo. Ntabwo twumva ikibi bakoze gituma badafatwa nk'abantu, kandi iki kibazo kimaze imyaka 30. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakajije umurego nyuma y'uko interahamwe n'abahoze mu ngabo za XFAR bahungiye mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho bishe abarenga miliyoni. Abaje kuvamo baje rero kuba bashinga umutwe wa FDLR ukomeza kuba ingengabitekerezo ya jenoside no kwica abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Majkorani rero nyemerera tujye kuri page ijyanye n'imyitozo ikomeye umaze iminsi umbwira iri guhabwa abaturage mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko kugira ngo barinde umujyi wa Bukavu. Kuri ubu ngubu bihagaze gute? Bwana Rio, sino kurinda umujyi wa Bukavu gusa kuko bakomeje kugenda bagaragaza yuko bafite gahunda yo gukomeza ibitero. Ngira ngo urabona ari banatinyutse noneho guhagurutsa indege mu bintu bitabaye ibindi. Imyitozo irakomeje, yaba ari ku basirikare ndetse no ku basivili, cyane cyane abidaje n'abageze mu cyitwa Wazalendo. Yego, bigaragara ko mu by'ukuri Bwana Rio ibi bintu bifite uburemere ku rwego rwo hejuru. Igisirikare cya leta ya Kongo kandi kigaragara cyahise n'intambara. Bari gukora rero imyitozo n'ubundi navuga yuko iremereye mu mashyamba agiye atandukanye, hagiye harimo utuzinga tw'abasirikare n'ubundi ubona yuko bagamije kureba uburyo bwose ngo bagaba ibitero bibiri imbere. Ni ukuvuga ngo iyi myitwarire y'ingabo za FARDC yego
irakomeza kugenda kandi igira ingaruka ku buzima bw'abaturage ku kigero cy'uko ubona yuko abaturage bamwe bashobora no gukomeza guhunga, kuko iyi Bukavu n'ubundi barimo baragaragaza yuko bakizeye yuko isaha n'isariro hari bukomeze kugenda haba umutekano. Barabona yuko isaha n'isaha ahantu hashobora kuba ibintu bibi cyane. Yego, dukomeje n'aya makuru rero bwana Omar Shukrani, leta yatangaje ko izishyura izangijwe n'ibisasu byarashwe mu Rwanda bivuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko ibi bisasu byatewe n'igisirikare cya Kongo FARDC ku bushake mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yavuze ko abantu 16 bapfuye, abarenga 160 bagakomereka, mu gihe inzu zisaga 280 n'amashuri 7 bizangiritse. Umutungo wangiritswe ubarirwa muri miliyoni 257 z'amafaranga y'u Rwanda. Mukurarinda yavuze ko nubwo u Rwanda rushobora kurega Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mategeko mpuzamahanga, abaturage batagomba gutekereza icyo cyemezo kugira ngo babone ubufasha. Leta izishyura 100% ibyangijwe, harimo gufasha abatakaje ababo muri ibyo bitero. Yongera ko umutekano wongeye kugaruka mu karere ka Rubavu kandi ubusugire bw'igihugu bukomeje kurindwa. Yemeje ko u Rwanda ruzakomeza gufata ingamba zo kwirinda no gushaka amahoro n'umutekano mu karere mu buryo burambye. Ni mu gihe rero bwana Omar Shukrani ngira ngo dukomeze turebera hamwe n'ubundi ku zindi axis z'urugamba. Isake urugamba rwararangiye. Isake urebye nta rugamba rudasanzwe rukihabagana rero, kuko nare zafaranga zakamira umutekano. Ibice bya za Mubambiro birinzwe n'ubundi n'intare zafarambwe, nubwo hakirimo abasirikare ba SADC, ariko mu makuru dufite bakaba bagomba byanga bikunda kugira gutya bagataha. Dukurikije amakuru turi kugenda twumva turuka mu bihugu byabo, kugira ngo mbishe ko na South Africa hari ukuntu yagaragaje mo gakeya yuko isaha n'isaha bashobora kuza gucyura abasirikare babo. Yego, Sake wavuga yuko ituje, ndetse n'abaturage bwana rero bakaba barimo bahataha. Bamwe bari kuva mu nkambi rwose bari kuhataha mu buryo bugaragara. Yego, dukomeje rero n'aya makuru bwana Omar Shukrani, nyemerera tuje ku rwego mpuzamahanga turebe icyo diplomasi iri kuvuga ku bijyanye n'ibiri kuba. Turebe cyase tugendere ku zatangajwe na perezida w'inama nkuru y'ubumwe bw'Uburayi, aho yagize icyo atangaza. Ubwo noneho turagaruka turebera hamwe na za Warikare ndetse na Rubero uko bizifashe. Perezida w'inama nkuru y'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko yizeye ko mu nama igiye kubera i Dar es Salaam muri Tanzania hazaba ibiganiro byubaka, kandi ko igisubizo kirambye ku mahoro mu karere kigomba kuboneka. Uyu yitwa Antonio Costa yavuze ibi ubwo yatangazaga ko wa gatatu yagiranye ibiganiro kuri telefone na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro by'i Dar es Salaam bizatangira ku munsi uyu munsi ku wa gatanu, ahari buze kuba inama yo ku rwego rw'abaminisitiri. Ku wa gatandatu hazaba inama y'abakuru b'ibihugu. Ku wa mbere w'iki cyumweru Perezida Dr William Ruto yatangaje ko abategetsi barimo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Kaguta Museveni wa Uganda, Samia Suluhu wa Tanzania, Hassan Mohamud wa Somalia, kongera na Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame bazitabira iyi nama. Abategetsi b'ibihugu ntabwo ubwabo baremeza niba bazitabiriye inama, ariko nta uranahakana niba tazanayitabira. Antonio Costa avuga ko yabwiye aba bategetsi b'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko atewe impungenge n'uko ibintu bizifashe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa ko icyo yizeye ibiganiro by'inama yitwa ko izahuza abategetsi b'ibihugu bya Afurika y'uburasirazuba ndetse n'iby'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC bizatanga umusaruro. Ibiro bya perezida w'u Rwanda byavuze ko mu kiganiro cyabo Perezida Paul Kagame ndetse na Costa bemeranyije ko hakenewe ko impande zose zirebwa no kubona igisubizo zigomba gufata inshingano kuri iki kibazo, bivuga ko ari urusobe.
mu ntangiriro z'uyu mwaka umuryango w'ubumwe bw'uburayi wasabye M23 guhagarika imirwano unasaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko mu ijoro ryo kuwa gatatu ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa 23 ritangaje ko abategetsi b'intara y'Kivu y'Amajyaruguru bashyizweho aho bagenzura mu gitondo. Corneille Nangaa yasinye itangazo rishyiraho umukuru w'umujyi wa Goma ndetse na za komine zigize. Iri tangazo rishyiraho Katembo Ndalini Julien nk'umukuru cyangwa se meya w'umujyi wa Goma wungirijwe na Ngabo Desire. Ni mu gihe komine zigize umujyi wa Goma naho bashyizeho abayobozi aho uwitwa Mukadisi Nirere Helene yagizwe burugumesitiri wa komine ya Goma, ni mu gihe Bikuru Crespe yagizwe burugumesitiri wa komine ya Kasimbi. Nk'abakuru ba komine ebyiri zigize umujyi wa Goma hari uwitwa Kalumu Sabo nka burugumesitiri wa komine Kirumba. Komine Kirumba iri mu majyepfo ya teritwari ya Rubero aho bibaha bahagenzura. Akaba rero ari abayobozi bagiye bashyirwaho mu gihe umutekano kuri ubu ngubu bitangazwa ko uri gucungwa neza ndetse bikaba rero bikomeje kugenda bimera nabi. Bwana Omar Shukrani ndagira ngo ukomeze tubwira mu bice bya Warikare Rubero bihagaze gute? Wambwiraga ko Gideon Shimalayi we akomeje gutegura abamayima yayoboye ba NDC Nduma, bihagaze gute? Nuvangorega bwana yo mu bice byinshi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ibice bikikije ibindi binare za Sarambwe. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abambari bacyo barimo Wazalendo FDL n'abandi abagiye barokoka intambara bari gukomeza kwikusanya kuko barimo baragenda bakomeza kubona ikintu cyitwa ndavuga amategeko n'amabwiriza aturuka mu bayoboye urugamba. Yego. Guhera Kinshasa gukomeza kugeza n'ahangaha neza muri Kivu y'Amajyaruguru bwana Riyo. Yego. Bari gukomeza rero kugaragarizwa yuko ngo isaha n'isaha bagomba gukomeza kurwana. Rero aho buri wese cyane cyane abayobozi ba Wazalendo bitewe ngo n'amafaranga banakomeje kugenda bahabwa na guverinoma mu buryo butandukanye. Yego. Kuko bamwe bari batangiye Abazalendo bamwe bari batangiye kubacika, batangiye kwitahira, none batangiye kongera kubamenamo icyitwa amafaranga ngo n'ubundi ngo bakomeze kwitegura intambara ngo ntabwo ari igihe cyiza cyo kureka intambara ngo haracyari kare. Yego. Barimo rero barabikora, nibyo rero birimo biranabera ntangaza Warikare. Bigaragara ko bwana Riyo n'ubundi umugambi mu by'ukuri ugihari. Umugambi uracyari wo gukomeza kugaba ibitero za Warikariyo za Rubero muri ibyo bice bya Beni ahantu hose mbese hato cyane hasigaye hadafashwe n'intare za Sarambwe hose haracyari organization y'imirwano ikomeye cyane. Ibintu ubona yuko mu by'ukuri binateje impungenge ku rwego rwo hejuru. Yego, dukomeje rero n'andi makuru ngira ngo bwana Omar Shukrani nta foto nta cyabaye. Tandukana n'abandi bakubeshya ngo barafotora, ugane Verite Pictures. Muri Verite Pictures dufitiye serivisi zose zigendanye na kamera wakenera. Dufotora ubukwe, live streaming, dufata ibiganiro byo kujya kuri YouTube, dufata filime ndetse n'izindi serivisi zose wakenera zigendanye na kamera. Dufata ibirori ibyo ari byo byose mu mihango igiye itandukanye. Muri Verite Pictures tugane tubigukorere neza. Dukorera mu ntara zose z'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali tubutse ko tubafitiye igabanyizwa rya 15%. Ifoto, video ni kimwe mu rwibutso rutazasibangana uzereka umwana wawe rw'ibirori wigeze kugira. Nta handi bagukorera video nziza n'amafoto uretse muri Verite Pictures. Ukeneye zimwe muri serivisi dutanga waduhamagara kuri 079 20 70 85 You are welcome in Verite Pictures. We are #1. Urabizi ko Uburundi bwagize uruhare rukomeye mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bohereje abasirikare gufasha FARDC. Rero abarundi batangiye kwamagana President Ndayishimiye. Uranyemerera nsome iyi nkuru nyibwira abadukurikiye ubwo turagaruka noneho nawe utubwira nibiri kuba ku basirikare b'Abarundi ku mirongo y'imbere y'urugamba.
mu Burundi bamaganye Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni amashyirahamwe y'abarundi atandukanye akorera imbere mu gihugu cy'u Burundi yumvikanye ari kwamagana ubutegetsi bw'iki gihugu ku bijyanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'iki gihugu cyabo zoherejwe kurwanya umutwe wa M23. Ni amashyirahamwe arimo AKPS Place, Falcon F ndetse na Akopa Burundi ashinzwe guharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, n'ayandi yafashe iya mbere mu kwamagana intambara ingabo z'iki gihugu cyabo zoherejwemo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha igisirikare cy'iki gihugu guhangana na FARDC, gufasha FARDC guhangana na M23. Nk'uko bamwe mu bayoboke b'ayo mashyirahamwe babyiganire n'itangazamakuru bumvikanye bavuga ko batewe impungenge n'iriya ntambara iri kugenda isatira u Burundi, ngo kuko umukuru w'igihugu cyabo aheruka kubitangaza, akaba yaravuze ko u Rwanda runyuze muri M23 ndetse na Red Tabara rushobora gutera igihugu cye. Aya mashyirahamwe kandi yashinje u Rwanda kuba inyuma y'umutwe wa M23. Uwitwa Isaac Bakanibo ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika dukesha iyi nkuru yagize ati, tubabajwe n'abantu barimo gupfira mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi dusaba Perezida Evariste Ndayishimiye kutivanga muri iyi ntambara. Undi wo muri aya mashyirahamwe witwa Kwizera Prive yagize ati, ishyirahamwe ryacu Falcon F mbere y'umuvugizi rifite amakuru u Rwanda ruri inyuma y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Kwizera akaba yarahise asaba ibihugu bindi gukora iyo bwabaga bikarangiza iyi ntambara. Gusa nubwo avuga ibingibi u Rwanda kenshi rwagiye ruvuga ko nta ruhare rufite muri iyi ntambara, dore ko nta n'ibimenyetso abarushinja bagiye bagaragaza. Ishyaka ryitwa MCP rikorera mu Burundi ryatangaje ko badakeneye ko intambara irimo kubera muri Kivu y'Amajyaruguru izahava yerekeza mu Burundi. Umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka witwa Juma Omari avuga ko biteguye gufasha umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye gukumira ibitero byo kwibasira igihugu cyabo. Muri iki gihugu cy'u Burundi abategetsi bacyo benshi bagiye bashinja u Rwanda kuba inyuma y'umutwe mu M23 uheruka gufata umujyi wa Goma, gusa u Rwanda rwagiye rubihakana. Ni mu gihe rero iyi ngabo z'u Burundi zari zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha igisirikare cyaho kurwana no kurinda umujyi urimo Goma, Sake, Minova na Bukavu. Ibyo bice byinshi bimaze kuba byakigarurirwa. Ni mu gihe rero kugeza ubu ngubu bitangazwa ko abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kugenda bagwa ku rugamba. Bwana Omar Kurani, bimeze gute? Wambwiye uti hari abatangiye kugenda bahunga berekeza Bukavu, by'umwihariko abari bari muri kare, byo byifashe gute? Ngo bwana Riyo, abasirikare mu Burundi bari mu bantu bari kugorwa n'urugamba muri iyi minsi ku rwego rwo hejuru mu buryo bugaragara. Yego. Noneho aho ibintu bigeze ukabona yuko mu by'ukuri batangiye gucika intege ku rwego rwo hejuru, kugira ngo wakomeje kugenda wumva amagambo akomeye cyane, wakomeje kugenda wumva uburakari bwabo ndetse n'uburyo bavuga yuko bagiye bategekwa cyane cyane kuza muri iyi ntambara mu buryo bwabo batizeye cyangwa se badashaka ko bakabaye bayizamo. Yego. Rero ibi bintu byakomeje kugaragara ko aba basirikare b'u Burundi ngo bazakomeza guhunga mu buryo bugaragara, kuko nabo twabashije kugenda tuvugana mu bihe bitandukanye. Yego. Batubwiye yuko rwose ngo babona neza yuko urugamba rugoye rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bamaze gusobanukirwa ko nta kintu kizima bari kurwanira kuri ubu butaka. Rero benshi rwose byakomeje guhunga. Amakuru dufite harimo bamwe bari kwambuka ndetse n'intwaro zabo bazitaye, abandi bikanavuga yuko barimo barigira muri za Red Tabara, imitwe n'ubundi ifite uruhare mu guhungabanya umutekano bw'u Burundi cyangwa se n'ubundi n'impinduramatwara mu Burundi. Nabo niko baba bavuga bwana Riyo. Yego. Rero bakavuga bati igihe kirageze kugira ngo tugaragarize igihugu ko imirwano turwana natwe ubwacu tutumva tutayishaka. Ni situwasiyo navuga rero yuko irimo iragora bikomeye cyane leta ya kiriya gihugu cy'u Burundi. Bigaragara ko gukomeza kuzajya bahora bohereza abasirikare byatangiye gusubirwamo. Abasirikare babo nyine biragaragara yuko batagishaka na gatoya kurwana n'intambara. Yego, nibyo bwana Omar Kurani. Rero tugana ku musozo w'amakuru yacu, ntabwo twabura kutavuga ibiri kubera Iminembwe, naho aho hari abavandimwe badukurikira baba bakeneye kumenya amakuru yaho. Mu
minembwe naho hari kugenda hakomeza kugenda hategurwa igisa n'intambara, ariko nanone ukabona yuko twirwaneho ni bamwe mu bantu b'ingirakamaro ku rwego rwo hejuru mu umutekano hano za minembwe. Yego rero ikigaragara muri organization bafite n'undi harimo gukomeza gucungira umutekano abavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya, dore ko muri iyi minsi barimo baragenda ngo bitwa abanyarwanda, noneho nta n'ucyitwa umukongomani. Yego ariko rero ubu ngubu bigaragara ko nyine ubwo FARDC ikomeza gutegura ibitero bitandukanye, ariko intare za Farango nazo iyo zibimenye bihita bigenda neza cyane, kubera yuko organization yabo ifite n'ubundi ishyira umutekano hafi y'abaturage, bakagerageza nyine urebye bari kugerageza byibura gishyira imbere ibiganiro no guharanira amahoro arambye. Twashimangiye ko hakenewe ko impinduka zose zifite aho zihuriye no gushaka igisubizo, kubigira inshingano no gukoresha ukuri nubwo ikibazo kitoroshye. Twaganiriye kandi ku bufatanye bukomeye buri hagati y'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi n'u Rwanda mu nzego z'ingenzi. Kuri Therese Kwayikwamba Wagner, gutinda kw'abanyaburayi gufatira ibihano u Rwanda avuga ko bihangayikishije cyane. We yagize ati iyo hari ingabo zo kubungabunga amahoro zishwe n'ingabo z'u Rwanda na M23 nta nkurikizi. Tugomba kwibaza icyo iyi nyubako y'amategeko mpuzamahanga iyivuze kuri ibyo bihugu byose bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Therese Kwayikwamba Wagner akomeza agira ati Kigali ntirafatirwa ibihano n'abafatanyabikorwa bayo barimo ubumwe bw'Uburayi. Imbere ya Therese Kwayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mushya w'Ububiligi Maxime Prevot yeruye amubwira ko hari ingorane zo kwemeza umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi gufatira u Rwanda ibihano ko bitoroshye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yatunze urutoki ikindi gihugu cyo mu Burayi agishinja kwitambika ibihano by'ubumwe bw'Uburayi. Ububiligi buvuga ko ari uguseta ibirenge ku bumwe bw'ibihugu by'Uburayi, aho yagize ati no kutagira ingamba zikomeye zifatwa byasobanurwa nko gushyigikira M23 n'abafatanyabikorwa bayo. Ni mugero kuri France 24, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe we yasubije ko ibirego bivugwa muri izi raporo zitandukanye z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zivuga ko hari ingabo z'u Rwanda zifatanya n'inyeshyamba zo mu M23 mu burasirazuba bwa Congo. Yavuze ko umubare wa raporo zituruka mu itsinda rimwe ry'inzobere atari ukuri, aho yagize ati iteka twamaganye izo raporo. Akaba rero ari ibikomeje kugenda bitangazwa ku birebana n'ibikomeje kugenda bigaragara ko ari imyiteguro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gutangiza icengezamatwara. Bwana Karembe Mabure rero ngayo nguko ibi ni biri gutangazwa, biri gukorwa n'abadiplomate. Noneho reka tujye ku kibuga abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateraniyeho, tuhave twerekeza no ku mirongo y'imbere y'urugamba. Kuri stade Igoma byagenze gute? Abaturage binjiye gute? Bakire gute ibyo babwiwe n'ubuyobozi bwa AFC? ni ukuvuga ngo ikintu gikomeje kugenda kigaragara ku ruhande rw'icyitwa sosiyete sivile hano mu gihugu cya Kongo. Yego, aha nta kindi kintu cyiganje, nta kindi kintu kiri kuvugwa, ni ikintu nakwita yuko ari ibyishimo bidasanzwe byagaragajwe n'abaturage hano kuri stade Dorimite hano mu mujyi wa Goma. yego, aha ngaha abaturage babonye bamwe mu bayobozi ba M23, babona bamwe mu bayobozi b'icyitwa AFC, baravuga bati rwose twarakeneye kubareba amaso ku maso, twababonaga rimwe na rimwe, ariko ni mu busabane dukoze hagati yanyu, ni igisobanuro gisobanuye yuko umujyi wacu wa Goma ugiye kuba paradizo, umujyi wacu wa Goma bya bibazo byari birimo bigiye gucika. Urabona abaturage bakecuru, abasaza n'utabasha kugenda atumbagira ku gakona akavuga bati njye kureba izo ntwari z'igihugu cyacu cya Kongo, njye kureba abemeye kwirindanira guharanira uburenganzira ndetse n'ubuzima bwabo, bakemera kurara mu mashyamba, bakemera kurara mu misozi, bakiyorosha ibyatsi, bakemera kurara ubutunda kugira ngo barebe uburyo ki bakiza ibibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cyacu.
urabona yuko kandi umunezero rwose wabaye wose mu baturage batuye mu mujyi wa Goma. Urabona yuko nta kikango ngo ibibazo biragaruka, nta kikango ngo haraba FDL mu mujyi wa Goma, nta kikango ngo wazarendo. Ni ibyishimo bidasanzwe kandi ndakubwiza ukuri yuko n'abayobozi ba AFC, abayobozi ba M23 witwa Bertrand Kima yagaragaye ari mu ndirimbo rwose, ari kuririmba ndetse ari no kubyinana n'abaturage bazamura amaboko ababwira bati muzamura amaboko hejuru rwose tubyine intsinzi kuko nibyo kuko tugomba gukora akazi byanashoboka cyane rwose. Kongo tukagira gutyo tukayihindura paradizo, nta gace twebwe tuzaguma mu bibazo byo gukomeza kwisanga mu kaga ndetse n'agahinda kandi ntacyo tubuze mu gihugu cyacu. Yego, naho ku bijyanye no ku mirongo y'imbere y'urugamba byifashe gute bwana Karembe Mable? Twabonye ko intare za Sarangwe zatangaje agahenge ariko FARDC yo ikaba ishaka guprofita kugira ngo igire ibindi bice yigarurira. Aruvuga ngo FARDC nyuma y'uko intare za Sarangwe zitangaje icyitwa agahenge ndetse bari bashatse no gushyira mu bikorwa ariko bagakomwa mu nkokora n'igisirikare cya Congo FARDC. Yego, ahangaha ndagira ngo ubwize ukuri yuko byatumye intare za Sarangwe zibibona yuko FARDC n'ubundi itari gushaka kuva ku izima, bituma n'ubundi imisozi myinshi yari muri Teritwari mu bice byara muri Sud Kivu by'umwihariko mu misozi ya Karehe, bituma M23 ivuga iti reka dukomeze twadivanse noneho twigira imbere nyuma y'uko twakuramo twakwiramo zadire ya Nyabibwe ifite igisobanuye cyane muri bino bice, ifite igisobanuro gikomeye ku bijyanye n'ubucuruzi bitewe n'uko abacuruzi bavugaga yuko mu masaha ya nijoro baterwaga na bamwe mu basirikare ba FARDC ndetse na FDLR mu masaha ya kumanywa bakajya kwamburwa udufaranga twabo. M23 iravuga iti rero mu gihe natwe twaba dukomeze gukumirwa mu bice twibereye mu rwego kugira ngo dukavaringe ibice twigaruriye, reka natwe tugerageze twadivanse dusatira ibice byinshi bitandukanye bya hano muri Karehe, kuko biravugwa ndetse biranemezwa yuko ubu bitanasubirwaho ka gace ka Bunyakiri kari hejuru y'ikiyaga cya Lake Kivu. Aka kanya M23 ngo yamaze kukizirikaho ku rwego rudasanzwe kandi bitewe no kugaragara yuko nibikomeza kugenda gutya intare za Sarangwe dushobora no gusanga zifashe ibindi bice by'ingenzi bya hano muri Sud Kivu kugira ngo ubashe agasuzumiro k'igisirikare Repubulika Congo FARDC n'abafatanyabikorwa babo, kuko biracyari kugaragara yuko mu misozi ya hano muri Sud Kivu igisirikare cya Congo FARDC kiri kugerageza kudeployinga abasirikare kugira ngo kigerageze gushotora umutwe wa M23. ku bijyanye n'abamayimayi bivugwa ko General Pacifique Masunzu yamaze kuba yakohereza mu bice byegereye Karehe, byo bihagaze gute kugeza ubu? Ese ntabwo bari kubangamira abaturage ababo kwa hamuriya ku cyumba bo? Ni igiki baba bari guhindura ku rugamba? Aruko mu kijyanye na mayimayi bo muri no minsi bari bamaze iminsi bari gutorezwa muri ya bice byari hafi na Uvira, muri ya misozi igana ahitwa Ngusa ndetse no muri ya misozi ya Rusenzi mu cyerekezo kigana hafi ya Bitosa ndetse na Mwenga. Yego, aho abamayimayi bari muri biriya bice bahurijwemo hamwe bakazanwa muri biriya bice byegereye Bukavu, muri biriya bice byegereye by'umwihariko mu misozi muri Kamanya ndetse muri biriya misozi itandukanye yindi hafi iri hafi ya Mushinga mu nkengero neza cyane za Bukavu, mu bice bya hano muri Rukoma no mu byerekezo bya Kabari, kugira ngo barebe uburyo kimwe abamayimayi bashobora kwifashisha abahanga b'umutwe wa M23, ariko nubwo bari kuvuga ko bari kwifashishwa bahangana n'umutwe wa M23 ko bihagaze, ahubwo abamayimayi kiri kugaragara ibice byose bari kuzanwamo baragusangamo uri umuturage ukomoka mu cyitwa abanyamurenge ba kino gihugu babazwi cyane bavuga hano umurenge, barakubona bakagukekaho yuko ufite umubyeyi wawe uvuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se uvuka amahana muri Kivu y'Amajyaruguru, ufite isano rya hafi no kuba afite umubyeyi wenda ukomoka hano muri Kivu y'Amajyaruguru uvuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa ufite inkomoko cyane n'ubundi mu mateka akomeje kugenda ateza ibibazo hano mu gihugu cya Congo, ukabona yuko n'ubundi abamayimayi mu kintu kibagenda gikomeye cyane cyitwa ingengabitekerezo iganisha ku kuzana amacakubiri ndetse no kugerageza guca icyitwa ubuzima no guca icyitwa umubano mwiza hagati y'abaturage. Nicyo cya mbere kandi urabona ko gishyikiwe n'abasirikare ba FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo.
Bwana Karemba Aimable, dukomereze kuri raporo imaze gushyirwa hanze igaragaza ibyabaye i Goma ubwo abanyororo baturukaga gereza ya Munzenze, aho bitangazwa ko abagore barenga 165 bafashwe ku ngufu mu gihe kandi abandi benshi bishwe. Iyi ni raporo y'umuryango w'abibumbye imaze kujya hanze. Uranyemera tunyuzemo amaso ubwo turagaruka tubwira n'ibindi biri kubera Walikale, Rubero ndetse no mu bindi bice. Abanyororo barenga amagana baturutse ibohero rya Munzenze ku wa mbere ku itariki 27 Mutarama 2025 nyuma y'uko abarwanyi ba 23 bigarura umujyi wa Goma. Nk'uko raporo y'umuryango w'abibumbye Loni ibigaragaza, abagore bagera hagati y'165 hagati ndetse n'167 bafashwe ku ngufu n'abagabo bari bafunganywe, hanyuma bamwe muri bo baricwa ubwo abo banyororo bari batwitse iyo nyubako. BBC kaba itarashoboye kugenzura ukuri kw'ibikubiye muri iyo raporo ya UN. Goma ni umujyi ufite abaturage barenga miliyoni 2, ukaba warafashwe nyuma y'aho abarwanyi 23 bari binjiye muri iki gice biza kuvamo imirwano ikomeye. Nyuma rero gufata umujyi wa Goma, umujyi wahise winjiramo akajagari, aho rero byaje kugaragara ko ibintu bitari byoroshye, ahagiye hagaragara abanyururu bacika. Ni mu gihe rero muri video zagiye zigaragaza abanyururu bacika, abandi bari gutwika inyubako bari bafungiyemo. Biro bikaba byaragaragaje uburyo ki ihungabana ry'umutekano ryagenze muri ibi bihe. Ni mu gihe bitangazwa ko abadamu babigendemo ndetse babigiriramo n'ibyago. Ngayo nguko rero Bwana Karemba wakomeza n'andi makuru. Nuko mu mwanya makuru yimbitse mu bikomeje kugenda bigaragara hano mu gihugu cya Kongo, nta kindi nta bindi muri dasanzwe iri kuvugwa kuri buno butaka bwako mu bice byinshi bitandukanye byara muri Kivu ya ruguru. Yego. Ni icyitwa FDLR ikomeje gusatirwa bidasanzwe n'umutwe wa M23 kuko nyuma y'uko FDLR igize gutya ikatakwa n'umutwe wa M23 mu misozi myinshi itandukanye mu Kivu y'Amajyaruguru, byatumye M23 ivuga iti mu gihe FDLR turi kwigendaho ikagerageza guhungira mu bice byinshi bitandukanye biherereyemo cyangwa se dushaka kugeramo, nta kandi kazi natwe dufite ko gukora uretse kubataka mu misozi barimo, kuko nk'ubu biracyavuga yuko imere zatarambwe nubwo turi kuvuga yuko zatanze agahenge kakagira gutya nikubahirizwa n'igisirikare cya FARDC, ariko nyuma yo kubona yuko n'ubundi ibibazo by'aba FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC mu gihe baba bakomeje gutuza bishobora guteza akaga gakomeye, ndakubwiza ukuri yuko imisozi nka Nyamakumbora, Nyanzira, Ikobo ndetse n'ahandi hatandukanye igisirikare cy'umutwe wa M23 bakomeje kuhazana icyitwa abakomando mu rwego kugira ngo batake icyitwa FDLR ngo babice kuri buno butaka bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, aho FDLR kugaragaza yuko rwose idashaka kwacikana gatoya, kuko muri no kuvuga cyane biranagaragara yuko ibice ishaka gusatira ni ibikiri gukeka yuko byari biri kubarizwamo amabuye y'agaciro kugira ngo bongere nibuza rero yuko bazura umutwe nyuma y'uko intare zataramugezi barashe mu misozi y'Amasisi, barasa Rushuru, Rubero, bakabarasira Sud Kivu bitandukanye byara muri Karehe n'ahandi hatandukanye. Ariko urabona yuko FDLR rwose nubwo yarwanye mu mujyi wa Goma igatsindwa igakukiraho umutwe wa 23 ntaziri gushaka kuva ku izima na gatoya. Yego. Ku bijyanye n'urujya n'uruza, ubu hari abaturage bakiri guhunga? Ku bijyanye n'urujya n'uruza abaturage bari guhunga cyane, urasanga ibice nka FARDC igira gukikazamo, abaturage bahita bikanga bati mu gihe M23 ishobora kuba yumvishe ko hari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, gufata abagore ku ngufu, ubujura bwakorwa n'abazende cyangwa aba FDLR, ntabwo M23 yabyihanganira. Urabona yuko ikiganje cyane ibice FARDC ikomeje kuzanamo abasirikare by'umwihariko ahitwa Katwa, biravuga yuko abaturage barenga hafi 95 bari batuye muri karitsiye ya deployingemo icyitwa FDLR nyinshi n'abasirikare b'abarundi. Abasirikare bamaze kuhagera, bakimara kuhagera abaturage bari batuye muri karitsiye ya deployingemo abasirikare ba FARDC benshi bahita bazinga utwabo bariyambukira bajya mu misozi iri kure cyane n'ako gace, kuko bari gutekereza yuko M23 niramuka izamutse kuri uno muhanda Rugero Musenene ariko gace izaheraho ihita ikuramo ako kanya.
Karembe Mable, twaherutse uri kutubwira ko hari bamwe mu baturage bari guhabwa imyitozo ya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi myitozo igeze he? Ese abayihawe kuri ubu ngubu batangiye akazi bimeze gute? Nukuvuga ngo imyitozo ihabwa abaturage ku ruhande rwa FARDC irakomeje muri bya bice bya Uvira cyane niho hari kugaragara icyitwa urubyiruko ruri gutozwa cyane ndetse na bamwe mu bagabo bari gutozwa mu rwego kugira ngo bahangane n'umutware mu 23 muri bya bice bya Kizi mu misozi hariya muri Itura mu misozi hariya muri Karemberembe hariya hafi n'ibice byegereye ahitwa Rubonja hose hari abaturage bavuyeyo barazamurwa bajyanwa muri bice bya Uvira mu misozi iri hafi n'ahitwa Makobora kujya kurebwa buryo kimbahurizwamo umugambi umwe wo kugira gutya bagabanya bamwe imbaraga ngo zo kuba bashaka buryo ki bahanga n'umutwe wa 23 ariko cyane biranagaragara ko hari icyitwa societe civile kitishimiye ibikorwa bikomeje gukorwa na FARDC mu kujyana urubyiruko mu cyitwa Wazalendo. Nyuma y'amakuru akomeye cyane bamenye yuko Wazalendo bakomeje kugenda bakutirwa ku rugamba cyane umanuka muri iriya misozi ya Shabunda ndetse muri ya byerekezo bijyana hafi neza cyane n'ahitwa Muba. Yego, ibi byatumye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC imigambi abasirikare benshi cyane abasirikare imisaza bashaka gukura muri biriya bice byose imisaza iri guturuka ahitwa Ruringururo ikakurwa muri biriya bice bya Nyabembe ikaza bice bya Karinga ikazamurwa kugaba ibitero ku mutware 23 bakazamukira muri byerekezo bya Bunyakiri ndetse n'ahitwa Katana bakabaga ibitero ku mutware 20 ngo bakore mu nkengero urimo za hafi neza cyane mu bice bya hano muri Karehe. Byaje kuba ikibazo gikomeye kuko intare zatarambwe nyuma yo kubona yuko biramutse zikomeje gutuza nk'uko zibishaka muri ino minsi zitari gushaka gukusanya naho zigaba ibitero karunga ku gisirikare cya Kongo FARDC. Byatumye intare zatarambwe imisozi zari zirimo itandukanye hano hafi muri Nyabitwe ndetse na Nyabingi ubwayo bongera kugira gutya nabo bazana icyitwa abakomando aho biri kwemezwa yuko ubu ngubu mu cyerekezo intare zatarambwe ziri kwerekezamo by'umwihariko muri byerekezo bya Karehe zaba zamaze no kugera kuri uwo musozi wa Bunyakiri witegeye neza cyane ikiyaga cya Kivu aho biri kuvuga yuko ariho hantu biri kugaragara yuko abarundi bari gushaka gukura umusasa n'ubundi wo kuzanwa muri bice bya Nyabingi kugira ngo babone uko bagaba ibitero ku mutwe wa 23 mu byerekezo ndetse n'ibice uherereyemo. Yego, kugeza ubu kubijyanye n'abaturage bahunga Bwana Karembe Mable byo bihagaze gute? Kubijyanye n'abaturage bahunga abaturage barimo barava mu bice bya Karehe kuko bibona yuko imirwano ariho iri kwerekeza cyane benshi bakigira muri bakimanukira berekeza ahitwa Uvira muri iriya misozi yegereye ahitwa Kasika ahitwa Karama no mu misozi yegereye ahitwa Kitamwaruzi mu misozi yari muri Remera na Sange no mu misozi ya Ngusa mu misozi ya Miki hafi n'ubundi mu bice bya Uvira niho abaturage ubona yuko bari kwirondera cyane n'abaturage benshi bari batuye mu bice bya Bukavu nyuma yo kwikanga yuko umutwe wa 23 nawo nyuma yuko waba umaze gukuramo icyitwa Karehe wahita werekeza muri bice bya Bukavu nubwo uyu mutwe watangaje yuko nta gahunda ufite kwigana no mujyi ariko abaturage bari kuvuga bati n'ubundi mirwano ikomeje kugenda igenda FARDC kwishotora umutwe wa 23 niko bituma wigira imbere kandi kuba wakuta igisirikare cya Kongo FARDC mu basirikare bari muri bice bya Karehe bati ntabwo ari ibintu bikomeye barabishingira mu bice byinshi mu veterane yigarurira byari birimo abasirikare ba FARDC ruguru mu bice bitandukanye bya Kivu byari naho mu bice byari muri Karehe mu byerekezo byari muri Shanzo babonye ukuntu abasirikare ba FARDC babakudukiye bakirukanira mu misozi myinshi itandukanye hano mu bice bya Karehe ndetse no mu bindi misozi itandukanye hano ukabona yuko n'ubundi bintu bikomeje kugenda bikomera cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC akazi gakomeye cyane kandi biri kugaragara yuko intare zatarambwe zikomeje gukora icyo twagivanse niko n'abasirikare ba FARDC nabo bari kugerageza kwituma bigira inyuma bajya hagati mu baturage ariho bashinga intwaro ariko ukabona yuko n'ubundi nta kintu bitange ku ruhande rwa kino gisirikare n'ubundi biri burangire gutsinda. Yego, kubijyanye n'urujya n'uruza rw'abari guturuka muri Sud Kivu by'umwihariko barabambaye imayi bari kuza gutanga ramforo byo bihagaze gute Bwana Karembe Mable? Nuko
ngo ku ruhande bijyanye n'urujya n'uruza ku bari abamayimayi ndetse n'abandi basirikare batandukanye bafasha FARDC, urabona yuko ntabwo twavuga yuko rudahari cyangwa se ntabwo twavuga yuko rutari kuza, ariko uburyo riri kuzamo ntabwo ari uburyo twavuga yuko ushobora gutanga umusaruro ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. kubera iki? kuko uburyo biri gukorwa izi mayimayi nubwo ziri kuzanwa akenshi biri kuvugwa ndetse biranemezwa yuko abasirikare bandi bari gusanga ku mirongo y'imbere ku rugamba ba FARDC bari gutanga ripoti ku basirikare bandi bakomeye bayoboye ku mirongo y'imbere ku rugamba muri bice byo muri Sud Kivu, bavuga yuko izi mayimayi nta kintu zije gukora kisumbuye ku byo abandi basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko abakomanda b'abahibu ndetse n'abandi batandukanye bari ku mirongo y'imbere ku rugamba harimo n'abasirikare b'abarundi. Rero bigashingirwa bavuga bati rwose nubwo mukomeje kutwohereza abamayimayi, nubwo mukomeje kutwohereza abazarendo, nta kintu ziri budufashe ku rugamba, reka tugire icyo dukora kugira ngo wenda tugerageze kurwana cyangwa guhatana, ariko nta kintu kigaragara dushobora kuba twakora kuri umutwe wa 23 kuko mu makuru ari gutangwa n'abasirikare ba FARDC nk'uko nkomeje kubikora hagati mu basirikare ba FARDC, bikomeje kuvugwa ndetse no kwemezwa yuko umutwe wa 23 uri korosha icyitwa taktike zo ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri hejuru bitandukanye n'izo FARDC iri gukoresha, kandi ukabona yuko abazarendo baraza bafite uburyo bwabo bwo kurwana butari ubwa kinyamwuga. FARDC special force ikaza nayo ifite ubundi buryo bwayo, abarundi nabo bakaza bavuga yuko bafite uburyo bwayo, bikavuga yuko uko biba byateguwe mbere yuko bataka aho umutwe wa 23 uri bitandukanye n'uko n'ubundi barwana mu bice baba bagiye kuganira ibitero cyangwa se mu bice bagabweho ibitero. Hari hatanzwe gasopo kuri aeroporo